munsi ni kuwa kabiri tariki 21 Kamena 2022 ni umunsi w'172 mu minsi igize uyu mwaka. Harabura iminsi 193 ngo uyu mwaka urangire. Turi kuwa kabiri 25 kuva 2022 itangiye tugeze mu cyumweru cya 26 mu byumweru bizaranga uyu mwaka. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umuziki. Uyu munsi muri Canada no mu bwami bw'Ubwongereza ni umunsi wo kwifotora, selfie day. Uyu munsi kandi ni umunsi mpuzamahanga wa yoga, umukino ngororamubiri wo kwihinahina mu buryo butangaje. Byabaye kuri iyi tariki mw'isi ya siporo. Uyu munsi barimo Michel Platini yavutse kuri iyi tariki ya 21 Kamena mwaka w'1995, yujuje imyaka 67 uyu munsi. Michel François Platini yahoze ari umukinnyi, mutoza akaba n'umuyobozi w'umupira w'amaguru. Yavukiye Joef mu Burasirazuba bw'Ubufaransa. Yatangira umupira w'amaguru mu ikipe y'abato ya AS Joef, nyuma yaje kwerekeza muri Nancy ayikinira imyaka 7. Yayivuyemo ajya muri Saint-Etienne 79 kugera 82, maze yerekeza muri Juventus. Yanakoreyemo amateka hagati y'umwaka w'1982 kugera 86. Platini yegukanye umupira wa zabu inshuro 3. Yatwaye Ballon d'Or 1983, 1984 na 1985. Uyu mukinnyi wo hagati usatira izamu bakundaga kumutazira akazina kitwa umwami Le Roi. Yatwaranye na Juventus shampiyona 3 zikurikiranye hagati y'1983 kugera 85. Banatwaranye kandi Champions League 85 batsinze Liverpool igitego kimwe ku busa, aho Platini yanabaye watsinze ibitego byinshi muri iri rushanwa. Mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, Platini yari inkingi ya mwamba, dore ko ari kumwe nayo batwaye igikombe cy'Uburayi cyo mwaka w'1984, aho yatsinze ibitego 9 wenyine muri iri rushanwa. Yanafashije kandi Ubufaransa kugera muri kimwe cya kabiri mu bikombe by'isi cy'1982 n'icyo muri 1986. Muri rusange Platini yakiniye ikipe y'igihugu imikino 72 ayitsindira ibitego 41. Nyuma yo guhagarika umupira w'amaguru, umugabo yatoje ikipe y'igihugu y'Ubufaransa imyaka 4 kuva 8 kugera 9. Tariki ya 26 Mutarama 2007 Platini yatorewe kuyobora impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA, gusa yaje guhagarikwa mu mwaka wa 2015 kubera ruswa ndetse anacibwa umupira w'amaguru. Gaël Kakuta nawe yavutse kuri iyi tariki. We yavutse mu mwaka w'1991, ni umunyekongo wavukiye Lille mu Bufaransa, akina aca ku ruhande asatira mu ikipe ya Lens yo mu Bufaransa. Uyu munsi yujuje imyaka 31. Yatangira umupira w'amaguru muri Lens, gusa 2007 yaje kugurwa na Chelsea. Muri Chelsea ntibyamuhiriye kuko yatijwe mu makipe atandukanye yo mu bihugu 5 bitandukanye. Hanyuma yaguzwe na Sevilla, nayo ayikinira umwaka umwe, gusa kuri ubu akinira ikipe ya Lens yagiyemo avuye mu ikipe ya Miye nayo mu Bufaransa. Yakiniye mu ikipe z'igihugu z'abato z'Ubufaransa, gusa nyuma yaje guhitamo gukinira Kongo Kinshasa. Kuri ubu ngubu amaze kuyikinira imikino 11, amaze kuyitsindira ibitego 2. Undi ntakwirengagiza wavutse kuri iyi tariki ni Cheick Tiote. Yavutse mu mwaka w'1986, apfa muri 2017. Uyu nyakwigendera Cheick Ismaël Tiote yavukiye mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire ya Yamoussoukro, akaba ari naho yatangira umupira w'amaguru muri Bibo FC. Uyu mugabo wakinaga mu kibuga hagati ariko yugarira, yakomereje muri Anderlecht 2005, gusa yaje kumutiza. Yerekeje muri FC 20 yo mu Buholandi ndetse anatwara nayo shampiyona umwaka we wa 2. Yaje kuwengukwa na Newcastle United yo mu Bwongereza, imugura miliyoni zisaga gato 3 z'amapaundi. Mu myaka 6 n'igice Tiote yakiniye Newcastle United yakinyemo imikino 156, abatsindira igitego kimwe gusa. Ni igitego yatsinze Arsenal mu mukino bavuye inyuma bakanganya ibitego 4-4. Yavuyemo ajya mu Bushinwa muri Beijing, ari naho yapfiriye muri Kamena 2017. Gato ku bihe by'ingenzi tutakwirengagiza byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi, byo reka mbihere mu mwaka w'1930 ku itariki nk'iyi. Arme hari yaciye agahigo mu kwirukanka metero 100. Uyu musore w'umudage yirukanse metero 100 mu masegonda 10. Icyo gihe byaragashye. 1970 ku itariki nk'iyi Brazil yegukanye igikombe cy'isi cyayo cya 3, akaba ari igikombe cy'isi cyakinwaga ku nshuro yacyo ya 9. Brazil ikaba yari yitabiriye ibikombe byose byari byabanje. Hari ku mukino wa nyuma, maze Brazil itsinda Ubutaliyani ibitego 4-1. Ukaba ari umukino wabereye kuri Estadio Azteca muri Mexique, hari imbere y'abafana 112. Icyo gihe Pele yabaye umukinnyi wa mbere ubashije kwegukana ibikombe by'isi 3. Yegukanye iki 1958,
1968, icyo muri 1962 n'iki 1970. Icyo gihe kandi Roberto Bonseghna yabaye umukinnyi wa mbere usimbuwe kandi akanatsinda igitego ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Naho 1994 ku itariki nk'iyi umudagekazi Steffi Graf yabaye umukinnyi wa mbere unaniwe kurenga icyiciro cya mbere muri Wimbledon kandi ariwe wari watwaye irushanwa riheruka. Ibyo byari bike mu byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Gihugu gutegurira nkana bikugezaho ndi Esther Fifi Uwizera.